Assalamu alaikum урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Бүгүн 2019-жылдын 1-декабры, кыштын 1-күнү сиздерге авторунок Бишкек япошкалардын бааларын көрсөтөбүз. Баалары канча болуп жатат? Көңүл экранга алыңыздар. Биз көрсөтүүнү баштайлы. Honda Odyssey жылы 2002, 3 күп, 190 000 пробег жүргөн. $6500 сурап жатыр. Коробка автомат 0557 00 88 85. Toyota Ipsum жылы 2002-2004 95 000 гана километр жүргөн. Өтө таза тазасын издегендер болсо көрүңүздөр. $7800 0550 14 88 55. Toyota Nova жылы 2003, 2 объем. 2013 жылы оформление болгон экен. Ошондон бери биринчи казан экен. $6200 0574 57 74. Honda Stepwagon Spada жылы 2004, 120 000 пробег жүрүптүр. 2 объем. Пробег родной дейт, обалы жакшы. Баасы $8800 0559 85 04 20. Toyota Ipsum жылы 2003, объем 2.4, $5500 0222 39 06 00. Mazda Demio кызыл түстө жылы 2004, 1.3 объем. Канчадан алсам? 3700. Канчасына канча болот? 3,5 болот. $3500. Постоянно идеал. 0502 88 88 69. Обалы жакшы дейт. Салондор. Поликке таштар кайкын толтуруп алыңыз. Полик мээрден чыккандар кыр менен кошо чыгарып турду. Mazda Demio без вложения дейт. 3,5 миңге Mazda Demio'nu издегендер болсо көрүңүздөр. Достор, эгерде кимде наличка акча болсо, арзаныраак беребиз дейт, срочно сатыш керек дейт. Номерди эске алып коюңуздар. Биз көрсөткөн номерге байланышка чыгып сүйлөшүп көрүңүздөр. Honda Stepwagon Spada ак түстө жылы 2005, 2 объем, передний привод, $6200 0552 13 81 04. Subaru Outback жылы 2002, 2.5 объем, коробка автомат, сигнализация дейт, центральный замок, антизанос, акустика дейт. $3800 0409 40 40 50. Toyota Estima жылы 2003, 2.4, 198 000 километр жүргөн, коробка автомат, бир хозяин дейт. Гаражное хранение. Все родной дейт. Не битый, не крашеный дейт. $8300 0478 60 22 50. GT орунду Toyota Estima. Honda Odyssey жылы 2003, 2.3 объем, 160 000 километр жүргөн, пробег $6300 048 58 07 17.
Toyota Estimo жылы 2003, 2.4 объем, $8500. Номері 068 280 568. Honda Accord жылы 2003, 2.3 объем, 2.4 объем, бағасы $7000, 0554 16 60 44. Toyota East жылы 2002, объем 1.5, без вложения деді. Бағасы $5000, 0705 24 24 94. Toyota East 2003, объем 1.3, 175 000 км жүрген. Коробка автомат $4900, 0709 20 18 27. Toyota Wish жылы 2003, объем 1.8, $5800, 0507 74 63 62. Honda Step Wagon RF3 жылы 2003, 2 объем, $5900, 0509 93 95 17. Honda Accord Tornado жылы 2000, 2 объем, сир. Отырыштары да кожаный, спортивный отырыштар екен. $4700, 0778 84 67 01. Орется, будут ломать входного. Я улыбнулся, обнял родную. Спокойно сказал, что Honda Accord жылы 2008, 2.4 объем автомат, кожаный салон, $9000, 0769 46 00. Достар, Toyota Ipsum'da арзанырақ іздегендер болса көріңіздер. Жылы 2002, 2.4 объем, бағасы $5000 болады дейді. 0703 25 10 20. Honda Step Wagon RF3 жылы 2002, 175 000 км жүрген. 2 объем автомат, бағасы $6100 деді. Не беті, не крашеный деді. Арты жақты көрсетіп тұруші камерасы бар екен. 0714 98 48. Салам алейкум. Қандайсыз бака? Масақтар. Машина қанша болады? Бұны тұрған бағасы? Бұл тұрған бағасы 5-9. Аканчатында. Сізден бір реалный клиент келіп алып кете тұрамыз, нелеріңізді сатыш керек болады машинаны? Же берелі машинаны бағасын келіп шетек айдаш керек пе? аз мал. Бұл ешік. Ішіне емес ол. Боковой ешік. Боковой ешік, да? Ішіне. Полезінде мұныз. Bir anda көріп қойын, алсын ал? Реальный клиент 5-9 береміз.
не крашеный, не битый. Таза да, мындай машина жок бар. Таза деді Honda істеп қойған RF3. Іздегендер болса көріңіздер. Honda істеп қойған RF3. Toyota Ipsum'ның ағы өте тазасын іздегендер болса көріңіздер. 297 000 км жүрген, жылы 2004, коробка автомат, 2.4 объем, $7,000 дейді. Bir қазан екен, Япониядан келгеннен бері 0707 50 50 99. Достар, біздің бұл чаршымыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса, сөзсіз лайк баспаңыздар. Біз кейінгі чаршыды көрсетуді ұмытпаңыз.